Uba adilba nangrum MLA kakhun New Trap National Awakening Movement khnam ulapun pa bun ino ya kashugi president khnang banlong kalanti ban yo ekran ya penbe ikji perjimot hapdeng kakunhun chung u bat kakunhun hapo kjelam ba pandap saibon ba pentip ya kan yeleng ba kilat thai khubor uba adilba ulong bo lolong ba koloi ban yaklet lut ya ki kibelami nak jimbam ya sungthu jumot hapdeng kalyang kachungu bat kakunhun ba pandap ubalapan pa ba mauru ulong koloi ekran yesuk leng ba kilat thai khubor Ula kenturu ka kenhun ba pendap banwan yekran hakakat nyau terik jeliau arajar puar hakapor lasiteng no paisngi haying sa junguhi. Nakaliang jeng ba pendap bor saibon iba lapan pau bailong iba kuloi nakabantaban yasuk ladangi hidon kata kajing stu jemut ba kumnungin penklan ya ka khanam kani di kajing tarang kajing seliang kajing angnut kajongi kum kipranong yalam nadu kasing ke basdang ke belakai ke khnam lakai ka na ke banta ki ban sakha delor tak nongrim hapreng ke jing hapreng ke jing pensoi hapreng ke jing tenju ni scam bit triang ti kadau pat kepala pelong ini ke jing long jing man ngasngo komen aku kaliang ngai kublei ba pandap saibon ibla penpau lemakor kebor menin bakadau kede nakadau jong ke MDC ngaku an pau kendiat alor kan kadau jong jenglong jeman hakabadi ke MDC ka ba ladep hau arjar khat khandai ti kadau kolong kami kadai namar ka MDC tiket kabari hang ni po jiao mau prem ka ba combine lang ba ka mo khar panthor ti hang ni ki artli ki constituency ngalaya karen habasit abasai Hagitu kipor, ngiong ba ino si yakni ke artli constituency, mga kumamali kumamdisi, ringkat bar ki unit, ngine perkat ke babahan babahatam, nai pengkata khali yak si isi, nginle mangi ke babahan babahatam, kanang ba nginum dono yakni ka seat ke badai jong ka kanam. Tikimi ki kerum keram, hadien ba ngadadak ban bu election, ladon ru ke election committee, na election committee, ke belatung kerpang da ka si isi, Batla don lang rikat menghiru, hani kesengi ke banjit banpai taki kartong MDC. Ti halor kajing don jongki bar ki kibade ki observer jokpor. Tendre larai bar karai bombi hani kesengi kalong da kongpong pat da kalapoi sapo CEC. Ti dei kini ki dau ki bapen ki bapelong bandon ka kerum karam haka khanam. Ngaso komen manakali yang iba pandap saibon ibang don lang rikat sisen kesengi sen kapor kum ki pradkhot jongga seng ki isiu ngalong ki paranong yalam ngalong kum sipara bat kum ki pararang ba ngalai trei ka kam malaiket ya ba ya kalingkor ban syakri ja bandu lemba ki isiu lemba ka khanam tingi sosi kthang pat bami kini ki jengja ki bawon ra adu ni upot uba ka don tang ji do nong sudah nadu ka por ba khai ka khanam la khaliap ya ka khanam adien sposnam tiba ngila persangon penne ngaku abu pai ba jong constituency ki blajit ngar ke jing ba jing shania ba kinum sothu bakla ngamju thrang bor ngamju raha banong noelam hande ga dai tan amar ka situation hadien ba kawan kata ke jingja hapo ka jinglong jeman po ka jing rai jong MDC ha ki por ngaban sangap banyon rekat barki paranong elam hapo ka 70 not long constituency jong jiao mo prem constituency nganamla ban bypass naki khamtam kla panjob bar khamtam e pai ba ubla ai ke jing job da ke jing khamilen ti bar ke jing karmen tere hlor ta nong rim ngapoi upot uba ngan song ru ji ngan yang ru tingkho langan mi ru kan song batala job na ke mali ulami no ladang song ru ngan habban be a part of every wrong decision making te hlor ta nong rim ngam ko bar sa sokom da ko ke jing thmu ngelum ki paranong elam ngile chpo Delhi kumbang iya ik prosedur ka election ni pendep kita ka proses jong election ban penbiang sis pangut ki brio ban register ya ka khanam ngidang perkhat bakan mi ka khanam e lani khanam b tendang ipo perkhat pakalong dang ni ka lenti ka don dispute adu menta bakadang sateng ru po ka kot tendrai hakani ka khlemat sukumen bangani ipa khobor nakaleng ba pandap ngalong bakloi ki para dekhot ki jongi ru kilong bakloi bangila yakaren bakila ajumut yang akan ba mengi eno enle yu kita ka post president ka parti ngila ban penkha ngila ban penyap hande ka judge ben riu sisim bakalayap kalayap tinamar ka judge ben riu nga karen da ka basai
bangan sim ini ka ken kan ka sinjam ko jonga bangan step down como president ubala itu lembak ECI ngan pen ken mau haga singi arp santri ubanai balai arja arpuar menta usnem ngalai kendo balba pendap balba Thomas balba mai pasa badi ba wan khar ngalai song ngalai perkhat ti kalami ru kajing ai jemut ni ba pendap ba delbot barit ada pikua kajing suk step down no na presidentship post nga compare nga kloy ban pedang ba pendap saibon ngalai uni ka post ladang idong kajing mut ka bokhoj ladang impat don kanono kajing ya betit lani kajing ya late sakadiang sakamon menur nga keren yang ini ya lang sakamat yang in penbet yang dikalenti namar ba kumbakalong mata ngisngo sorong badai tangka khanam ka badai ka parti trairi kidon ki parti rulum kidon ki parti national party henrengi ngisau sarong magdai ka parti trairi komot ba parti trairi komot ngin pej klam compromise klam sya sokom hakadau jong syuki ko mangala monong naktin pareng for the reason of the chair or share nginum la bar compromise ya kari bar kajai benriu tede lor takanong rim ngala sim ni ka sinjam bat ngakentu ba pendap saibon bar ka group ka jongpi tonginya don lang biang kum ko ga yeng sem nginya long rang ba sobha sim ya kani kum ko official notice lembaga press bat media ko ba ngilapen poi ngilapen keren lembaga ni kia por ba pen sobha ban sim kia sim serious lang tongine sim serious lang ba singi khatnyo torik lai siteng ngine kendo hangni po yeng jonga sobha ban plate khain ka por sim ya kani ga top most priority wan sang ni ga jalang wanamong ba kajing wan jopi ka di ban pendem hanga nganamong hiru ba kajing ino ka jonga kum presiden ngan pendem hakamat jongpi henry kalong tang ni kowe ngile ngin sim ni ka sinjam kalong ban pen imbiang yala ka jong ban ajing kermen ban ajing singan ya kari ujak ban rujing ka batong kampalat ya kajing singan hakum ni ka por bar kajing senran ya ki nongwe ki nong ar ngile i kajing khalam jogi building ngi kajing khalam jogi jingking ngi khalam kajing ka school of patar khama menta ka singi kini gide haka kerteng ka scheme ka kala ka scam tiri helor kini kinong rem ka bangi kum ka khnam ngi sokhya palat maka corruption ni posti ka long sabab palat dir mart ka daw ngi kwa bana ka ka khnam ngine penbet ngine songlang ngine kenduk lang bat ngin bangine perkhat lang ngine phli jumut kumno ngin ya panani sakmat ngan tender ka resignation kata ngala keren habasai lembag jong pi ki press media syaki pai ba bro barkam tam sa konstituensi jonga baka post kamlong e nga kabakong sanhi kadai kabangine trelang ban pendep ya gijing thamu kabangi angnut balai la pen khai ka khanam te lor ta kanong rim kabang asku an pen pau hani ka por ba hani ka singi arp nyu trik aku ban kren ka basai bai ba pendap saibon baka group ka jongkiru so ba sim khia namar kani ka de singi bakhadu pai ba ngate ba phla ngya phla jelep bania pej yang ni kejing kurum keram kan baka jap benriu jungi katona pring kejing ngi dang ya khun pramangi ngem sem la pen khai ka khanam lang ta ya khun pramangi ngala ya khun na po na du ka por ba pen khai ka khanam hadu manta ngi klet no ban ya khun pat sabar na ta daw ngoi pi ka don ta kejing do nong ar post nam kadap man ha kani sautorik ngem sem na yo ban rakhi angit skem mala ngi poi cha ke jesuk ba shisha na du danur ka man sim ngin sei biang hine ka lama cha ka khanam ngin ken tiu ya ka ngin pen her ya ka sajrong barkhap cajrong kham makan wanra bang seisian ka jengkermen hakari bar ka jaj ban riu ku jongi tungine perkhat lang ngan ngakloi ban tandai ka resignation henry yani ka group ka bla lead manga kumbang la pensai bangali chathi umde ban persya ip henry ban form da bada ka ban register da ka wi ka bala ban mi ka khanam i ne khanam bi henry ka wan pat da kum ni pat ngah ban pediang ngako man kadang basai bahane ka singi ngan tender ya ka resignation tabang ini perkhat pang ini tender hanu ngan ai kani ka resignation ka jonga namar ya kani ka office tamai hapo jalam ka jonga la itu baladon ka record hapo ECI tengam kwa bane kren ko pi ong pi ba ngi klo bane klet ki bro ngar ngakren ba sai bangi klo bane klet ki baro kanang ba upai ba on scam on chngai ko mangi pej manta kinon tang arteli kinong rem hani ka arjar arpulai ka bangin le chupai ba arteli kinong rem ka pisa bat kanong rem
Dari mar takadaw ha babun ba kijing terwa kilawan sanga menyalek di babun ki parti ki parlok ki bayet handai ngaku ban kan basai kan ke bakut kasngi ke bang dia keren menyalap sepang ni kijing kaja jo ka khanam bat ngam kuat banyak lendet nak para member lani nak constituency kepala penjob nga ngaku ba da galenti ba kani ada ka bet ya ka khanam tungin dia lenti nang ni sekamat ha galenti badai bala da kambet lu tungin dia penkre ban ngaka kuat ban keren lupa si pat ba bangar ngla penkre kumnung di bania kumnung di ban simpat karai nang ni sekamat tengah kuat ban keren basai son penkut ba kani ka tanda bangan tanda ke resignation ngalalong bakloi ngan tanda ta bangin perkhat lang tu sengi kumdu ba pendap ladangan tanda hafi marba Chatila itu ya la record ya apo ECI ya ni ke grup ya ni ke new membership ke belailam damang apo ECI regam super ki ingin kelet bat ngin tanda bangin perkhat pat kumung ngin ya nang ni sakamat mar takadaw ngakar pat jur dak basurit subah ban wan khanang ni ke singi nginyalong kum sipara nginyalong kum siang sisem namar ngit scam piru prang i ke khanam ngaru wan i ke khanam bat mangiru nang i ke khanam bat kipai bar gedang kimil ti sibon naga khanam temar kadaw subah wan khanang ni kesingi wanum ai daw kumui namar kani gede bakhadu ke bangin keren lemba ke media habde ba khanam namar ngala simi karai ban tanda ke resignation to bangin perkhat lang pat ngin tanda hakno kodur hanglo pat ngin tanda kamnon jipe rata tambi habia ada kalenti kan namar kani ru asutu bangi haban khotno immediately ya ke general election te ai balong malong manur mile ngam super kata ngimde banyak bunut lani ban alnut kata ne bokong sanduk kalong bagi dia banyak pada kalenti ban pendep ka prosedur jong election jong constitution jong ka parti kan